دروجاوا ودا چه هيا زير بها بون چه فكرن سري انا وقتو هنا آشنتی تنبه وكفي تنبه عدالت تنبه هر تشت بوابه دزی هبه هر تشت بوابه مزه چکوارا دگوتن از نام ددم یکی دبنت قهرمانی از دبن چما هم برچینه دبنت کمونیستی او گر معاشی وی پره او گر دزی دکه اگر عدالت هبانه او معاشی خو بدانه گل yani bütçe gel ava bıkrana ve bütçe gel ava bıkrana maaşı gel daha hoşmane evkas buati tüne bana zan ev sedama dizizi sedama buabizi şara vaktu aşinti hebe vaktu ve kevi ve hebe vaktu şarra veste ekonomizi rasbe ama lazım ekonomi rasbe gere adalet hebe adalet tünebe tişkizi tünebe meze ev zengin zukume dukhun pır dukhun ama dibin gel çıma bir çine hun zukume dukhun hun ev peran khu digre hun tişkinadın gel jumara zani ki lazım jumara adalet lazım adalet vek Brez Öcalan adalet vek Çekuvara adalet vek Gazi Muhammed adalet vek Şeyh Abdülselam yani adalet jumara adalet lazım. Çünkü vakti lider adaletli be yönetici mecburen adaletli ben. Evanne. Onun için yani tış buad be tış dıkkave ama lazım adalet vere. Adalet zübüt şu adalet anayasa ki demokratik. Tamamen gel nasıl ki? Mesela şer bir de sekinandın Brez Öcalan azat ve Gele Kürdistan'ı azat ve tamamen veren askır biraz vakti o şer bir de sekinandın dizi tüne be. Çünkü kesin kar dizi bike. Çünkü adalet tu aşıntı hebe her tiş dizi be. Az disa bir bejim lider dürüste. Lider per bu rumete. Brez Öcalan'a da bejim. Vakti o aşıntı hebe vakti o Brez Öcalan hat Kürdistan'ı şarjı bir sekine dizizi tünebe, talanzi tünebe, ekonomi rasmi çünkü her tişte dedin şer. Hani savaş ekonomisi de bejin ya. Her tişte dedin şer. Vakti şer bkadiya ekonomiya gel, bütçe gel. Her tişte rasmi ama lazım aşıntı ki rumet hebe. Lazım komisyonu meclisi her ber Brez Öcalan godari wibke. Brez Öcalan revermeye müzakere vanimeye. Geri her cem vi aşıntı bir dürüst bir rasm be. Meze az evad bejim. Bira salki buak Brez Öcalan bakın tamamen Orta Doğu'da aşıntı çedi be. Çünkü lider onurlu, lider dürüst. Zani yani vakti aşıntı liver hebe Rojava zihebe aşıntıya Rojava liver zihebe. Emu Rojava yekin, emnabı dahab. Emu Rojava yekin. Çünkü Reber Öcalan Rojava destpekir. Ev sistema Reberiya khusser, sistema Brez Öcalan'ı. Meze dizi tüneye, talan tüneye, demokrasiye, ne? Radikal demokrasi. İşte mesela vakti radikal demokrasi hebe, tamam. Radikal demokrasi hebe, serbukhazi hebe, aşıntı hebe, azadi hebe, Brez Öcalan azat be, tamamen Kürdistan azat be. Yapmacık demokrasi ne? Radikal demokrasi. Yani demokrasiye rast. Rojava khattemeye tamamen Kürdistan'ı sonra. Brez Öcalan temsilci ameye. Ev çi dibêje ew kuye. Spas. Em jî spas dikin saxbe Rojava weda çi heye zêr dîsa biha bû û çi difikirin ser Bi Xwedê em îro jî waya em saxin em şikir dikin. tenê ev Ev Xwedê. Vê gotina tenê ye. Rojava weda çi heye Tişkî tenekî çavam îştên darne îş alî bin em îş mêze dikim kî biçi mêze dikim. dîsa biha bûn çêbûn çi difikirin ser Babûn van dike ku wer çi were serî me baş e. Tiş nabek. Xirama zêr bû 4 milyar û 700 4 milyar û 600 û 8 tiştekî. 700 îj derbas Derbas kir. Hindike biranekî din rabe. Ku em çi qas bên pir zaten radibe. Qananî em bên hindike bira hinekî din rabe. Ne wisa? Wisa gerek wisa. İzî heta ku derê sazê de be Hatta ku derê. Wala te xeberdanekî xweş kirdi. Ewa sorî işaretiye. Sorî işaretiye diyam. ji sedema çi ew qas biha dibe Ya ku çi were serê me mehex kiriye boş ver. Vê şinda te nekonî dînî
نکنی بسکنی تم برجور رابه هر کو برجور رابه جی دوام میکوس آره بس Evega pevajoya aştiye heyem baver nakun be pevajoya hinki aborib keve. حتی انکو دولت مدگش نه باش ولی ور در باس بس در باس والله زوجي هم برافان اشخاص شو مشكله يعني السر وقو چه خبر يعني ام دخوازم مثلا راحتي ارزاني اوان تشمشتي زيادت بن زير مير بهاكرين ام ناخوازم ايجا كم ندس نمديه Zer disa baha bu çit fikri ser. زير مي زير سرقلي بو هذا بما ذكر شركه Evi hatta kadar ise baha bu. اي ولا اي زنجي شو خرجتني فقير برتينا ذكر شركه Sahbi. Ekonomiye Türkiye alak blok. Vallahi bu şey. Bu çava rast bebe. Valla rast nabe. Vi havi ben rast nabe rast var. Buna itone. Yeme çip kenice. Emi çişki namlı karın çişki bikin. Vay beni zulmü zor he. Zulmü zor pırıl. Ki zulmet ke. Devlet dike. Devlet zulma devleti pırıl ser insana. Ev zulme. Ez emeklime. Emekli yap çe beji. Ne kari de. Na. Valla derbasmı zor he. Valla. Tabi zulme ser insana mehine. Emedi sabaş yani ber. Jemekliler ne başıya yani. Jemekliler ne başıya yani. Jemekliye mağdur hene. Beçare hene. İnsanı beçare pırın. Devlet temede. La barı süreci hem bir süreci takip ki inşallah çeve. İnşallah tedarik ne giri, tedarik ak ne be. Yani evet başka gündem ateş gitti ne oldu? Zerji baha bu disa baha bu. Yani ola zir şu temtem bu hadı be. Mana ne ya iro. Temtem bu abi. Evet dolara dünya baha hem nizam çiftki oldu. والله روجاوا مدا نها گرمای شلا درواس بویه حلقه ما نها باش درماوا tabi پسکری که مج درباس ببه ام پر ممنون دبن ام بندا بینه بندا پسکری که ما کردیه دخوازم زمان خوی کردی بپیون ام دخوازم سرکتن چه بج بوی گلمه ام بندا بینه پسکری تامه بس ویایی نه tabi اول امکان دنیا ترکیه دا حلقه پرکیم بویه هر وهای بسکریت نه وهای Zerji iro disa baha bu. زرجی رو دیسا با بونه کا زر چوا بعد چوا بعد و قاجی آمد تنک دبه اجبار بیم کی زحمتی دکشینن براستی هم دخوازن زر بکوه همو تشت پرتشتا بکوه هم خلق ما دخوازه تجبر زانی بستینه دخوازه در باسیا خو برحتی بکه کام یا نهاجی نابینن براستی والله نا قديم من هنا جوانا بسينم ونجد علاقات ما دي بقاتل والله ده كاب شاب هارو هات زيادات بقى كان بيجي شيء هات Şima her roja o kaz zedet be. والله نظام دولة أزيز في جيبك Sıcak ya. يعني زين في جيب حكومتك كاب هات شاب زيادات بقى هارو زيادات بقى ما يجي شقاب ده جواب بكشين كم شاب برا 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 بابا Kuntkar mısın? ام برد كارم بستينه يعني حناقاتكم طبي كده طبي كده بربهايا والله كاس نكاره بستينه هر تشبايا يعني نظر تاني Her kutça zedetir. والله هر كاس زيادة ترزي Evet çava hatta kadar efsa her açmaz. والله اجي نظام حتى ابي سري لوي ببنجه ابي صابه روجava Türkiye'de şu ev nakeve bahabun o enflasyon nakeve şu mühim bu ne yani ne mesela çünkü mühim bu ne Her roj zemteş. her roz zam teseri ondan sonra bahad ve o kire o meyve o bejin peki tabi bahad ve Bi vê pêvajoya aştiye rastebunek çebiye um servî çi difikrin? yani encam bugüne baş bu debere daha böyle enek tecrübe hene doğan tecrübe da jî em zanok mesela pêvajo pir gavê wisa pir hasasın de gavekî neyin da cana jê her tişt berevajî de o tê serî gav tê serî em hêvîne ku encam bêkirin o aştî were memleketê me em şura insanı me bişekî bikene o ev xwayên rojana xwayne bikate yani bele Nizam ki meçhul bejim. Yani hayat zor bir yer, hayat pahalı bir yer. Yani insan daha nizanı keçip ki. Pêvajoya aştiye heye tiştek rast biye rast ne biye um çi difikrin ser? Vallahi hem de xozun ana aştı be. Yani aştı ve millet jî kazanç ki, devlet jî kazanç ki en azından
Yani ülkeci kalkılmıştı be. Em ya dixwazin yani. Zêr dîsa zêde bû tu çi difikirî serê? خودی ندی زیده دبه Her ku diçe zêdetir dibe. اره هر چیز خو زیده تر دبه ده هر کزانه و ناسا کنجی وکلی همی بیچی Xiran bû 4 milyar û 700. راست مزانم Hûn dikarin zêr bistîn? نا جانم زیر چی قصاییه آپوت سوال که عسکری اجرت شغله زور لخو خلاص دک سر میته دی داره